Minaloc yagaragaje imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi 2026-2027 mu biganiro yagiranye n'abadepite bashinzwe komisiyo y'imari n'umutungo bya leta. Umujyi wa Kigali wagenewe arenga miliyari 274 n'ibice bitatu by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe intara zose nazo zagenewe ingengo y'imari igiye itandukanye. Minaloc yagaragaje ko ingengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026 yakoreshejwe neza, nubwo hari uturere tukiri inyuma ishyirwa mu bikorwa by'imihigo bihaye n'ubundi, kuko wasangaga n'ubundi ingengo y'imari kubera imibare itari myiza yagiye ikorwa muri icyo gihe, biri no mu bintu byagiye binatera n'ubundi guko imikoreshereze mibi y'ingengo y'imari, ugasanga hamwe na hamwe amafaranga yagiye ahatari ngombwa, kandi n'ubundi hari ibindi bikorwa byerekeye amafaranga kurutaho. Magingo aya ngaya ingengo y'imari y'u Rwanda yiyongeyeho ku ijanisha rinini, ndetse impuzandengo iragaragaza ko ingengo y'imari rwose yiyongeye mu buryo bufatika. Gusa no mu imihigo itandukanye mu myaka itandukanye igenda ihindagurika, wenda bijyanye n'uko ingengo y'imari yagiye iboneka. Gusa magingo aya ngaya icyizere gihari ni uko hirya no hino mu gihugu ibikorwa remezo n'ubundi bimaze kugera ku rwego rushimishije, ndetse magingo aya ngaya biranagaragaza ndetse bikanatanga icyizere y'uko inzego zitandukanye za leta zigomba kugira ingengo y'imari zikoresha iringaniye. Hanyuma ariko kenshi na kenshi leta y'u Rwanda iri gushyira imbaraga mu bikorwa remezo, cyane cyane bifite inyungu rubanda nyamwinshi cyangwa se abaturage muri rusange, aho harimo nk'amashanyarazi, amazi, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi biborohereza ubuzima ndetse bikanatuma bagira ubuzima buzira umuze. Ibikorwa n'ubundi bimaze igihe kitari gito bipangwa kandi bigeragezwa gushyirwa mu bikorwa, nyuma y'uko n'ubundi Minaloc isanzwe igenzura ndetse ikanakora inama nyobozi ihuriza hamwe abayobozi ndetse n'abadepite mu kurebera hamwe ingengo y'imari cyangwa se imikoreshereze yayo muri mwaka nk'uko ibihe bigenda bisimburanwa. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Niba muri mushyashya hano wisanze, ni kuri TF Rwanda. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, amakuru yacu akugeraho mu ba mbere. Nge nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe.